tuje mu busesenguzi bwa Ballon d'Or yarayitanzwe nimugoroba, turebe ese Vinicius bamwibye, ese Rodri yarayikwiye, turebe statistiques za buri muntu ku giti cye, turebe ati ese ubundi umwaka ushize buri wese yakoze iki, ese Ballon d'Or ubundi bayitanga bagendeye kuki. Ibyo rero reka dutangire tureba umwaka ushize ibyo buri wese yatwaye. Ese ubundi Rodri bayimuhaye afite ni ibiki yakoze, Vinicius ni ibiki yakoze. Tugendeye kuri reka dutangirane na Vinicius. Vinicius umwaka ushize yatwaye La Liga. Ubu duhereye kuri trophies buri muntu wese afite, ibikombe buri muntu wese afite. Vinicius yatwaye La Liga, atwara Champions League, atwara Spanish Super Cup. Vinicius yabaye umukinnyi mwiza wa UEFA, no kuvuga Champions League niwe wabaye MVP. Vinicius kandi yaje mu kipe ya Champions League, yaje mu kipe nyine ya Champions League, yari irarushanwa rya Champions League ryose. Vinicius kandi yaje mu kipe ya saison muri La Liga Santander. Ubwo byose hamwe biteranyije ni bitandatu. Yabaye MVP wa Champions League, aba MVP wa aba mu kipe ya saison ya Champions League, aba mu kipe ya saison ya La Liga, atwara Spanish Super Cup, atwara UEFA Champions League, atwara na La Liga nka title. Rodri we bimeze bite umwaka ushize? Rodri, tugeze kuri Rodri umwaka ushize yatwaye Premier League na Manchester City. Rodri yatwaye Elo, yatwaye igikombe cy'Uburayi. Rodri yatwaye UEFA Super Cup, Rodri yarayitwaye. Umwaka ushize Rodri yatwaye Club World Cup, igikombe cy'isi cy'amaklub, Rodri yaragitwaye. Rodri yabaye umukinnyi w'irushanwa rya Euro. Rodri yaje mu kipe nziza ya Elo. Rodri yaje mu kipe y'umwaka ya Premier League. Urumva, Rodri kandi yatwaye Club World Cup Golden Ball. Rodri yarabitwaye. Ahangaha urebye ku byerekerana na trophies, Rodri arimo ararusha Vinicius Junior. Ubundi icya mbere bareba ibyo umuntu yatwaye, ibikombe yatwaye. Icya kabiri bareba performance ku giti cy'umuntu, performance yagize. Urumva, icya gatatu bakareba discipline, ni ukuvuga ibintu bijyanye na discipline hanze y'ikibuga, uko umuntu yitwaye, uko umuntu nyine abantu bamufata muri icyo gihe. Icya kane bareba consistency, bareba ibyo bintu niba atari uwo mwaka gusa bikoze, niba n'umwaka wari wamanje yari yagaragaye mu rutonde rwa Ballon d'Or, ariko wenda nubwo atayitwaye ariko yagaragayemo, yari yabaye nomine, nabyo barabireba. So tugendeye kuri Vinicius, dutangiye kuri we. Vinicius buriya ku giti cye, performance ku giti cye, ngiye nahamya yuko ari hejuru ya Rodri. Ku giti cye, performance y'umuntu ku giti cye, Vinicius ari inyuma, ari imbere ya Rodri. Ahubwo nkasigara mvuga iki kintu wenda. Vinicius yagize performance iri extraordinary muri Champions League cyane. Ako noneho Vinicius aramanuka mu kipe y'igihugu ya Brazil, yari yitabiriye Copa America.
hariya yagombaga kubiprova, hariya yahatereye amanota menshi cyane, kuko ikipe ye yavuyemo ivamo nabi, inaviramo barenze amajonjora bahita bavamo direct ikipe ya Brazil. Kandi noneho na performance za Vinicius muri Brazil ntago zari sawa, no kugeza n'ubu ngubu ntago performance muri Brazil zari zaba perfect. Kuri Rodri afite performance nziza, mwese mwarabibonye, niwe wabaye MVP wa Elo, niwe wabaye umukinnyi mwiza wa Elo, yagize performance nziza. Iriya Spain itagira Rodri sinzi ukuntu byari kugenda, yaza nko kuvunika, simpamye yuko bari gutwara kino gikombe, kuko yarakoze travail ye, buri wese yarayibonye. Ikintu gisigaye rero ni iki, hasigara ikintu bita abakinnyi, abatoza kubatwikira. Vinicius yagize squad imutwikira cyane, buriya Real Madrid yaramutwikira bya hatari, Florentino Perez aramutwikira, ebana bamuhereza Ballon d'Or, igikorwa nyirizina kitaraba. Njyewe ibi bintu Vinicius arayikwiriye pe, iyo bayimuha ntago bari kuba bamwibye, ariko nanone Rodri nawe arayikwiriye, kuba bayimuhaye nawe nta gikuba cyacitse, nawe arayikwiriye. Ahubwo ikintu wenda mvuga cyabaye exchange muri ibi bihembo bya Ballon d'Or, nuko ntago byari bisanzwe ko umukinnyi wo hagati, umudefanseri, umukinnyi wo hagati, umuzamu, ibintu nk'ibyo atwara Ballon d'Or. Nje ibi ngibi ndabibona nk'impinduka zo gutera morale n'abakinnyi bakina hagati, ko travail yabo isi iyireba, ko nabo bashobora gutwara Ballon d'Or. Ikindi cya kabiri, buriya ngo hanze y'ikibuga Vinicius ntago ameze neza. Hanze y'ikibuga ntago bimeze neza kabisa, kuko nyine imyifatire, imyitwarire yagiye agaragara mu tuntu nyine, ntago hari utuntu tumwe na tumwe yagiye agaragaramo nyine tutamuhesha amanota cyane. Ikindi buriya nashira kuri Vinicius, buriya hari ukuntu abantu bafite ibara ry'abirabura, iyo statistique ari kunganya n'undi w'umuzungu, buriya ufite ibara ry'ubwirabura ntago amahirwe aba ari kuri wowe, bahita bayahereza uwo nguwo w'umuzungu. Harimo n'akantu gatoya kironda, kuko ingero nyinshi zirahari. Hari abantu benshi bibazwaho bari kuzaba baratwaye Ballon d'Or, cyangwa niyo batayitwara Ballon d'Or, ariko ntuza zabo byibuze bakazamuka kuri podium, ariko kubera ko ni umwirabura, Samuel Eto'o aba yarazamutse podium, hari abantu benshi baba barazamutse podium, harimo ba Thierry Henry baba barazamutse podium kabisa, kuko bose bakinye umupira kabisa mwiza. Ciao, kora subscribe kuri YouTube channel, ntugende utakoze kuri MC Giti, ukore subscribe, ushireho na comment, ugerageze sharing. Ciao, tuzasubira noneho ndi kubazanira imibare ikivuga.